Ассаламу алейкум, туғандар. Жалпы малина сүйчүлөр, туғандар мынакей биз өткөндө айтып кеткенде өзүбүздүн айылдаш акебиз биздин малина плантациясында турабыз. Биздин айткандай эле Марайылла сорту туғандар. Түшүндө көрүп атасыңар туғандар. 3 күндө бир терип атат. Şimdileri görüp atazыңар туғандар. Çoğunluğu, дамы, транспортабелдүү жагынан бул малиналарга эч бир бөлөк малиналар атаандаштык кыла албайт. Абдан жакшы туғандар. Дамы абдан сон эзилбейт. Мыжыксам суу араң чыгат туғандар. Кимге кызыксаңар, оригинал Марайылла сорту керек болсо номерлерге байланыша бересиздер туғандар.